Hallelujah. Bekungaba khona emagama lebengingacabanga ukuthi ngingawabona. Kodwa ekuhambeni kwami ngiyaye ngithi nangibuke emuva lana nangibuya khona. Bese kuyafika lokho ukuthi ngembala kufanele ngilibone. Gama lenkosi kakhulu. Bakho kunenkingo yabo but praise but worship. Kodwa mina ngakhetha ukuthi ngithandibona. Labantu lesila balawo kuthokwe ukuthi balungile. Kama lenkosi kakhulu. Sihloko sami sanamuhla sithi inkaba yikuphephela. Hallelujah. Ngimsemake manana. Siyabonga manje. Ngokuthi ungathi ngoba uDisayoni ube uyadigona. Labanye abantu babesebayo kusala mthungu. Lokho usubeneka amanzini wethandela amankani ufake ekhathonini. Ngoba sewufike naye lamakaya sewuvulile lekhathoni. Uqhubeka yena ahlale ngokuthi Hallelujah. Ngikuvana kaNkulunkulu. Kwathi ngelinye ilanga 1987 ngakhohlwa. Dathi usikisi. Ngijabulile. Kwevakala live lokhuluma nami. Lathi phethe. Ngilizayona nami ke manje. Lebadleni bamita ubengameli wakhona. Kodwa ngiyayithatha nomuntu wabemfundisi. Ngoba ngibona kusimo. Hallelujah. So that's what bathandekayo. Emsebenzini awufuni ukuphila impilo yasesayona. Funa ukuphila impilo yaNkulunkulu. Lekathi nje wonke lokholile kufanele ahambe ngeqiniso lakhe. Amen. Kama lenkosi yakho. Lokhu kuyatshela ukuthi ngoba ngithathaza sonke lethithe ngenyelelizo impilo lesilungu. Akabanga ukuthi ubele igama yilo litawungenisa ekhaya. Lokuyawungenisa ekhaya kwesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyacela mfowethu Masu umbukele Taba 14 verse 26 and 27. Taka 14 verse 26. Kwesaba simakathe umuntu kumenda abe nenqaba yokuphephela. Lenqaba iba siphephelo sebantu bakhe. Kwesaba simakathe ngumthombo wokuphila. Khona umuntu otekwati kubalekela ingibe tekufa. Ingibe tekufa. Hallelujah. Utawuvela ukubukele Taba 18 verse 10 and 11. Hallelujah. Kwesaba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Umuntu kumenda abe nenqaba. Unqaba yakhe yokuphephela. Lenqaba iba yakhe yedlule ibe ngoba unqaba ibaba.
Hallelujah. Ngiyabona ukuthi sikuthola. Ngithanda ukuthi akasibike ukufuna ukuthola. Ubona ukuyesha. Awazele amlele wakho. Hallelujah. Ngakwenye nje sikuthola lesibuso sitawuthola kuphela. Sikhona uNkulunkulu losinakekelayo. Nathi sibabele uNkulunkulu lesimkhonayo. Akazeli ngalokuthola wethu yakhe. Kodwa uthando usebenzela umfuso lokhu. Amen. Hallelujah. Yebona bosenza babazana. Amen. Umbona babona. Noma umuntu ongumbulali physical angisho spiritual uyatiwa nalo because wafuna besesithofu kuna gaba uhlala lapho takusoza kodwa nalile nto liyawayela lemasibagaba uNkulunkulu lowendelana umusa nokufaka umusa yinto uyideserve kodwa kumele njalo wendelwe kama leko seko mfunzele ukuthi afune ukuba mzabazalwane angikade ukuthi abantu asefe Ntaka 18 verse 10 Libito lasimakaze liyinqaba leqinile lapho kubalekela khona abantu labalungile basinze Ingcebo yemuntu ulonjingile siphephelo sakhe uyayacabanga ukuthi ngiyona nqaba yakhe lengamvikela. Hallelujah. Amen. Kama leko seko. Amen. Lelito lelo lasimakaze. Linda mulabo kubalekela khona bantu labantu sekuya lapho manje. Kulenza ukuthi litulu noma bengakunela ungakhona kusijesu. Manje ngicela ngeke ngiphephise ngoba wona kawukanzula yini. Sefana bazalwa. Umuntu obebalekile akayikhulisa bhekesonto. Yena nje nakalele ebusuku lishona ayebo. Ngoba lengokuthi tabaka ukuthi nabeza itikiti abakala phansi. Uthi sebathola imali. Kodwa umuntu lokhona uNkulunkulu. Nyakafika thambama akathatha ungene emthandazweni wenkosi sekuyilana take over. Alale peaceful. Ayovuka ekuseni noma bekumele ebusuku lithumelile nomunye apapha bekusela kanze namaphandle kumanje. Ngoba bekalele peaceful. Hallelujah. Yini lesibeka ngomuntu. Ngoba sikadele ukwedwa inkosi uqoze. Bathi nabana bahlabela kulethe ngomandalela phansi bathi be straight lento ingayivunela una uyathola ukuthi yakhola kufuneka wona ukuthi kunebufakazi yabafakazi ukuthi amen ema wena nawuhamba khona uma bebale ufike choose just few people sithi wena nawe ake nisitshele ngempilo yana Batasitshela ngoba babo fakazi. Kama leko sako. Ngicela ukubheka mfowethu Efeso 5 verse 1 and 2.
Efeso 5 verse number 1. Njengoba nibantwana baNkulunkulu futhi naye anisanza, yitamani ukuthi nibe njengaye, niphile impilo yeluthando njengoba naKristu wasisanza watinikela ngenxa yethu, waba ngumnikelo nemhlatshelo loliphunga lelimnanzi kuNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Njengoba nibantwana baNkulunkulu alithanzile na Jesu waze watinikela yena ukuthi ngeke atofa abe mhlatshelo lemnikelo abe liphunga lelimnanzi nasebangena la ukhona khona kunebantu lababayinkinga abayinkinga sekasekazisondela sekushunyayelwe komemana. Haleluya. Sekashunyayelwe lokuyaze athulele ubufakazi bokuyatana naKristu ngoba isibelile iphambane nalakhipha emlonyeni. Uphila njani nalabantu lophila nabo? Le nqaba enkhulume ngayo yekuphephela ungalithola igunya likuyophephela kiyo. Ngeke belisebenela ngathi inhliziyo yomuntu lena liyaphelela ngayo. Uma ngeke uphole ithuba lokuthi uyisindipensini ubekela uthi tobele into yathengela khona abantu abathi dinani into yabo ngoba titabe verify umuntu omahalo tayo tabona la aketa nomnyana bebhele bemsi atokela wemc kana nebakithi umthotisele khona losathenzeka enhliziyo lena legquma itaba kimi iyabonakala ukuthi nemona ngabisiwe yakho usho kunemama yakho nje pha siyabona bazalwane kwathi umuntu uthi nawahamba ngokuhamba nesiphila kiyo lile lebalo lophila kathando wakho ukhona lo wambone kuwe. Haleluya. Nakathi mhlabele Jesu lebalisa umabalisele ngekuhlala inhliziyo yakho kuba vele abalisile ayikuyani inhliziyo yakho. Kuthini makhelwane nakabuka wena? Uyavela iKristu ngempilo yakho makhelwane wakho. Ngoba iBhayibheli ngasithatha ngomakhelwane bethu. Uyamthatha wena. Awuthi nawutawudibana naye uthi eish bebekade ngabe uphumele nephuma abane kamama esikhonzo sekudibana nana sithasana. Haleluya. Amen. Kasibuyile impilo yokukholwa phakathi kwawo nayedema. Amen. Ithi iBhayibheli ngenkamba yakho umama lophila awuhleke. Ngemali likhaya lezekile ufika abakhaza babe khona ngothi nawufika wena nengalo yakho ubali befana ngoba ufike wena lowandana naKristu. Haleluya. Awufika wahlangabezana nefekhathi nabo bebekade bamthisha swali wasebenzisa ukuthishana pheni nalo 150 asitokela nje asathuyela lapha uthi uNkosi yami namhlanje mfowethu mazo sesithina sengiyagcina nasalwana sengiyagcina uvulele John 3 verse 16 ngiyabonga abantu sigcine ngayo lapha yeluthando. Ithi iBhayibheli kasiphile impilo yeluthando. Siyabona bazalwane ngoba naKristu wena njalo wasithatha uze atinikele yibo baphela njalo asithatha
uyabona ngasikhuluma kaNkulunkulu. uNkulunkulu kusithatha ngalothando lebathi nabanye ushoda labafuthi. But it's unconditional. Amen. Ngoba phela lokunye uthi esontweni ngoba walibona leyo ndwaba lengakubo wababona bantu abakahle. Wathi hawu Nkosi yami nami ngikabakathana uyothandaza kimi ngibabone bantu abakahle baphethe kahle ukugwaba sabantwana. Akathandani nomuntu uthanda action. Yeah. Hallelujah. John 3 verse number 16. uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangaka kuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lekukuphela kwayo kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakade. Awuphethe ukuyelele lapha uthi noma kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kuze kuthi noma ngubani. Lokho kuthi doors are wide open. Hayi ukuthi kutawukhona abobani ngoba nanawe unalo lilungelo. The day Jesu afa esiphambanweni masaba kwaba unyama endikabele kwaketuka emadvala kwafakula nendlawu yesiheko senzawo lengcwelengcwele ukuthi everybody now is allowed. Lokufuna ukunamisise na ukala before Jesu afa beba nemprisinti lo-operatabo le enzaweni lengcwelengcwele akube ingubo lelethi mfakazi langaphasi lele nabo tisimbi lokugcoba ngelisonto lembeke kulisho kuyakhendekela bese uphuma ngenzawo leligodze lenkulu kakhulu la elikhalo lakhe kodwa lekufunakela lokusebenza ingane nekhathi ngoba thina sonke sasinalo lilungelo lokungena enzaweni lengcwelengcwele kokuthi leso simbethi la ekhalo lekhathi size ngokhala letinsimbi kuwo usaphila kwaze kufanele sekuthulile letinsimbi bese ngineleleka phakathi nani ngabheke kodwa nadosa lethaba nanga bese kwendekile afile sebana basaba kodwa ngeke ngifoko Jesu siphambanweni sanikelwa lilungelo. Ngeke bangale nje lokwenza abantu okela bethwele ibhudi bethwele inkukhu bawushona abaprofiti ngokuthi bane profiti umsinde hey man ayikona lemathundu wefika kuKristu lithulile kanjani phela Jesu ukukhala bazalwane ngeke fike lomuntu kuba but phela kufa babesaba ngiyayenza watheka nje nekufa umuntu ngiyawathi kunemisayo phela likumprofita sezayela abaprofita jamtshela ukuthi wena uthi ngibale 1 2 3 4 imana kasonta ufa usuka akubhinqwa sebona bazalwane yini into lokufuna uyende saba kuNkulunkulu. Hallelujah. Ithi le nto lesiphinda ngayo uNkulunkulu uthathile akathatha wathanda umuntu sebona bathandeka yingakho Jesu ahamba wathi nakuthiwa ngubani ohleba umuntu kulesono lesifunda sendini wathi Jesu thuma mina ayibekho uthulo tshahamba uyolanda umuntu efike lokho adinaye babo akhe alesi. Hallelujah. Sibonile bade bazalwana bahlele mabandla futhi lana bahlele mabandla ayingeni uyabutshela zawo sesi kaze mina ngakhona akusho kulona lofike intolo nakefika athi ngiyayithatha inkosi ngicela ningiluse mabeli umkhondela athi nakaqala bamcela thawu sicela manje usendele umthandazo la athi nakathi nje shaka abashita
bese uyaqala uthi hawu sisi usefika hawu amen bazalwane little service that he or she is living with it in her. Say what was the Lord? Then pay. Athi uNkulunkulu esikholwa kuye uNkulunkulu lonikana ithuba lesibili. Ukuthi wena uhambile la endleleni wabakholwa kuye. Isikhathi esiningi incenye yembuzo waphela nangala priest, episode priest. Ngoba sathi ukuthi iphimbo lakho limnanzi ukuhlabelela na uhlabelela siyaphakama liphelo liflow la yathi kunye ukhazele nangabe wena lokho. Ukuthi ufanana nesitepisi semgibeleni namawe isitepisi sigibeleni kodwa abantu benza njani ngakho noma ngoba sikhathi se-orange stepisi kasimane sesitsike sithele kodwa lesibondayo sona bagibela ngisobaluleka bazalwane balokhu thithele ubodala ukuthi njalo lefuna kusho ngaseqini uNkulunkulu ubele eshithi lokho Nemeza uye ntakafihle ukutshela iqiniso ngempilo yakho from A to Z. Kangabe kanalo bekamlisa ukuthi nawo utawule ezulwini. Noma ngemali emsebenzini ngokubathwena I will be there but nemeza utawusho ukuthi unemali. Kama lebo solo. Ngempela bathandekayo. Sendawuphela. Mfowethu atosithandazile nawuva ukuthi kuyadzinga kuyana ekameni sowudile la esikhathi esininzi uyativela lokuthi khona into takho lishodayo thuba lakho ngokuthi umuntu episode lakulo ukuthi mose uhambile bekujwayela kulesibe isikhathi kusekele lemisebenzi yakho kodwa awukabe ngahlala nayo wenolale
Siyabonga manje egameni kaJesu Kristu. Sibonga ngosukanana wasikhuluma nithi namanje egameni kaJesu Kristu. Sibonga lapho ngosipila ngemadvoza nasithuthi sabo. Siyabonga ngosukulumile phambi kwesithatha kakhulu. Uma singahamba kwekunyathelo egameni kaJesu Kristu. Sesiyatibeka thina siyatibeka ebusweni bakho bodwende. Siyatibeka esandleni sakho egameni kaJesu Kristu. Sithi singile Nkosi ethanda ngokakho Nkosi. Singile Nkosi sihamba kilo egameni kaJesu Kristu. Thixo esikakususa kilo kodwa Nkosi yasibitela kulesigimiselo kilo egameni kaJesu Kristu. Nkosi uKristu konakho kulela Nkosi egameni kaJesu Kristu beremasele egameni kaJesu Kristu. Siyatibeka thina sibambelana Nkosi. Sibambelana siyasonsela Nkosi. Sisiphuthumela Nkosi usifumabele usifihle ematheleni egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga nithi ababe uNkulunkulu ngicela simshalekana kakhulu. Bazalwane simela kuto kusho ukuthi lapho kuhlala emandleni kase-FEA kulelanga bekuthiwa i-FEA Day. Bangabe kuyi-FEA Day lelanga vele la sikhulekela khona wonke umsebenzi welibandla lase-FEA. Libandla lase-FEA lina president bese libandla lasebenza nabo kuthiwa executive. Bese kuba nema-mission esinawo nama-mission esinawo ang-12. Kune-mission yaseMakayane, kune-mission yaseBheneza, yaseBethani, yaseNkwela, yaseNhlangano, yaseNyuveni, yaseNgudzeni, yakuGamula.